mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te in zain ni thar chipai kan buk le cheu dam taka inom theu kan be se okas ni som ni le pathum thole ni ania tunlai hi kemin kan ti dan kan thak dewa thok tu te rem chan jok na wangin Myanmar news zan lama kan ti chu thin kha jing lama ti chu kan tum dewa zan lama international news le politics lam kan ti chuak thin ri don ani chutiang chuan tun tumpo Myanmar lam kan hoi photanga news tlang pui kan soi duat don nia Sakain region khin u khopui leilia mi hring om tam lo na cho se hing hotela okas ni somni le pahni nimin khan sipain boman ti puaka bom puana bul nai Suu Kyi win thingpui dora om mong ye win thu chu bom puakina fu wangin aboral boman ti puana hotel hi mi hringan om to lo na kum khatlai ani to a sipai le piuso tri lamen tombu kan mang thina nimen tukdar sari vel khan boman ti puak ta ne Sakain region chong u township pa kanchi kung khwa piuso tri ho omna okas ni somni khan TGR women drone force le CRA drone team te tangtlangin TGR laminan siam chu bom te chu drone mangin an thlaka piuso tri member pathum le sipai pakhatan thi ni in an soya medang panga in hliam na takan tuar hlom ni in an soibok okas ni somni ni khan kata township pa chongwa khwa khalaya zale somni le pakhatna mino hlana sipai tele miawhla KPDF te voihni anin ka pa sipai panga thi in hliam tuaran omnual bok ni in nimin khan miawhla KPDF lamin an soi nimin pia lama kan puan to tak yin ma pin township pa yin bong dain kho hal tu sipai zani velin kapain khwa le goikung khwa an hal kha nimin tlai khenga an riat thei china heng kho ni atang hian in za chuang akang ral ngei nia soyani sipai ten clearance ming pu an veiwa na lama civil mi pangan that ni in an soibok tin mani okas ni som pariat le ni som pakua a yin ma pin township mar lam thingtlang khothum an hal kha avain in zani le somnga le panga akang ral ni in nimin khan an soi chiang theita a in zariat vel omna ka pain khwa a khan in zani le paruk in zani vel omna pongwa khwa in somli le pahni in zasari chuang omna ti kung khwa in zani le somnga chuang akang ral ni in nimin tlai lam khan an soi le ni in kang kan soi hian an in le achunga bung ruate ba ka lele hun laya an hal le lele na man ro tam tak akang tel thin ti te po kha in lo mi thla thiam thin don nia kata township pa ban bui kung khwa nimin tuk dar nga le chan ve chho ve la tang khan in do na achuaka ban bui kung khwa om minong hlana sipai te chu tangrual pol sang KIA 12 battalion te chung ho noya kachin PDF ho te kata township PDF le pol sang in an ka pa ni darkar ni vel zet anin ka pa sipai te chu kho chunga an tang khang ta a kata khopuya tat ma zathum le pakua na ten 120mm bomin an ka pui le hial chumi nuwa jet fighter pahni in ban bui kung khwa boman thak bok an che velami te le ral matonga om PDF te hne na tanga thudon danin minong hlana sipai som thum le pali aya tlem lo an thi ti hriat ani phota thlona in boma thak chuan vanei thak takin an mani sipai te a thak fu le ta a om huna sipai pariat an thi ngal ni in an soibok mita mutu in nakin lama report a pek le dan chuan kho chunga sipai lut tang khang ta te chu somli le pariat an nia chung zinga him dama chuak thei chu paruk chawan ni chu wangin sipai somli le pahni chu an thinge ni na ngai thei ati pale township le miang township in rina lama hian okas ni som ni chonulam khan helicopterin sipai zavel
a chopa chung sipai te chu okas ni som ni le pakhat nimin pia chonudar khat le minute somli khan People's Revolutionary Army PRA tenan kapa sipai pakhat hi in midang pani in hliam na takan tuar bok tunlai hian heng township che velami sangli vel hian anral tlan na lama eile in le tom hulna turan mamo hle ni in PRA lam chuan an soibok kani township a kin yua khua a min ong hlana sipai ten kho chungan lulai khan kum upato telin nupahnian kap hlum ni in nimin khan an soi le a okas ni som pasari khan helicopterin sipayan chop triva khomi somruk vel zet an manani kha Makui region kanko PDF kem number som pahni na chu an reson tenen okas ni som ni le pahni nimin chomadar som vel khan minong hlana sipai ten an hal sak vele ta PDF zinga thu soi thei pakhat chuan an chanchin hetiang hian a soya min yua khua tanga kal chuak min ong hlana sipai te chuan kan kem number som pahni na ne na in nai tak an ron thlenga keini lamla chu kan pasal tha te ral beya an lo chhuwa lai takania lo dang tu turan om meu lo ti chuan kan kem chu a chunga kan rason tenen min hal sak zota ni ati azia lo le ngot mai chung min ong hlana sipai te chu som sari emo vel an nia PDF lamin an chan tak te hi sum hlutna chutin engzat vel nge niang ti po an la soi thei mai lo boka ral thuam lam chuan soi tel lo tlat maya azia om deuh tura nga yang Mandalay khopuya om lunglu manga sum dong hausa ucho tura chu NUG le PDF te atan pui thin nia pu in okas ni som ni le pahni nimin khan sipai tenan man a driving license an man sak nuwa NUG le PDF te nena inzom na nei ni an ngai tlatawangin an man ta lo nia soyani an soidan chuan ucho tura hian tanpuina Myanmar chet cheng Nuai sang ruk chuang alo pe chuak to ni in an soya adik chuan a tor hian nep lo viu don ani ama an man mai ba ka nepi do le phakan lama a in le lo zong alung lukhur chenin cheng Nuai sing khat le sang ni man hu vel an chu sak vek ne soyani bok nimin pia lam khan rengun khopui East Dagon lama te taki tra le hlaing ta ya alung township lama te po bompua ko om nual maya nimin tu khovar ma jing lamdar thum le minute som ni khan in sing jail bul nai khoi lai vel taka emoni ring zetin bom voili apuak le bok Kachin state Suiku township miaula sub township huam chunga Irawadi luidung zo akal sipai long venan tumna lama ral thuam lianan ka na satawangin min chong kung kholam po hian an tuar hle okas ni som ni po khan ral thuam lian awangin an khomi kum somnga chuang ni to papakhat alo boral to ani okas ni som ni le pahni nimin tuk dar sari atanga dar riat inkar vel khan rakhain nam sipai AA hotele min ong hlana sipai te anin kap le ni in Western News chuan nimin khan soi sipai thiemo anin kana bul hnaya thingtlang khomi te din monemo an chanchin ala chiang hlei thei lovaniang thu chiang a soi thei te lova thu chiang kan hriat vele kan hril ngal don cheunia tunlai hian min ong hlana sipai te le AA nam sipai te hi mongtro mar lam le Chin state a paletwa township lama anin kap le deuh fo maya min ong hlana sipai te hian rason an nei to lowawangin ke man chhuwa san tran ta ni in DVB chuan soi kan hnung okas ni som pathum khan Rakhine state mun thuma le paletwa township huam chung mun khata avayen mun lia in dona chuaka min ong hlana sipai som thum le pasari an thia anral thuam te po an lak sak teu to ti AA lam chuan okas ni som panga khan an soya ti chuan kan hnung okas ni som pakhata AA lamin press conference an nei tuma po khan min ong hlana sipai ten an kem pasarian chua san to thu an soi to bok karen ni lama hian okas thla cholkar thumna ni som palia tanga ni som ni chho khleng khan
Fruso township le Loiko township lama tangin Dimosu township lama sipayan in chop bela in daw na ana sa thin hle ni in nimin khan KNDF lam chuan an soi nimin khen khan chung township che vela in daw na alana sa hle renga sipai thi pon om teu to ni nan soi boka civil mi van doina tok an om nual bok okas ni som ni tu khan Fruso township kadala kholam le Dimosu khopui lama tangin sipayan kalbela chung ho chu KNDF 19th Battalion 10 an lo ka pa sipai po an thinwal ni in an soya KNDF atangin an sniper pakhat aboral vene sniper David Aruang chu nimin okas ni somni le pani khan achung tetelin KNDF lamin an phum ta ni in an soi rama buai na sataboka din mun har sataka om tuar theilova sarkar na an lo tho thin na let le ta po an om nual linarin om sipai lam spokesperson zomin tuan chuan okas ni somni thleng khan sipai council Nuai let le ta an om nual thua soya zirtir tu sang thum le zale somnga le paruk PDF training chuak to atangin Mizo ni le som thum le pakhat an om to ati lelama chuan sipayan ni na tlan san hi an om vereng boka tuna zomin tu na thu soi po hi mana kan soi fo nen khan a in zul le viau maya adik chia chuang lo mai thei ani UNO kai hroina hnuaya UN Secretary General minga Special Envoy to Myanmar ni na an da le ati turan ruah man sak ang chi zong zong hi titop le mai zok turin Myanmar ta na thanem ngai pol sang sang pol zakwa deuh tho chuan ngen na an siama an vai hian pol zariat le somruk le pali lai an ni UN Special Envoy minga min ong la na tlo fo hi tulan ti meu to lawa ang mani okas ni som paruk le ni som pasaria Myanmar amazin UN Special Envoy Nolin Hazari Trip Khan he Special Envoy na hi eng ma ani lo ti alan chian tirani anti deuh hlom ni ina lang pera UN in Myanmar amalo dor thin dan tun ma atanga kalphunga lo nei atlak tlai to lo zialan fianani antia hetianga palai manga engma ti thei tak tak chuang lova om fo hi atul to lo thil ti sual tu te din mun tha siam na mai mai ani zo anril ruati sakvel mai zo kani chuwangin sang ni le som ni le pani kumin September tha om tur UN General Assembly a hi chuan palai ten hei hi riasela he Special Envoy na hi ti topin UN nge hian hei aya chak zok malak dan tur le om zenei zok duang chuak ro se an tini ber ama UN Secretary General in buaipui ro se an tini deuh ber maya kan mathalama he thu hi engtiang takin nge mon ngai don ni mana kan soitak pisu chi nu minga om rengun khopui tekatu yekta road in number somnga le palina history tan pola poimo zel tur Suu Kyi unaupa iwesa ommek Aung San-an achu tak tlat mai kha okas ni som ni le pahni nimin khan nepi do khopuya Union High Court chuan appeal na pom sakin arel sakle ta a Aung San wi na chu ne na peta pi Suu Kyi tan chuan thil hi ala lung chiat thak kual vel chuni ber hi kan lo thei ngil man mai theya he compound thu buai hi sang ni le som paruk kum khan ko chuan rel sakin a chhong nei zok chu pi Suu Kyi chan tur le chhong nei lo lam chu u Aung San u chanatan an lo rel to a chu du tok lovin Aung San u chuan sipai council lal huna a khing thale a ne na an chan tir ta nge ni ama hi sipai lam tang sipain an fui por nia soi an om le ngala chuero kan thre chiang chialo khati zong kha tun tumata na Myanmar chanchin langsar zual kanan soi thei chu ni a ngai thatu zong Songate in chunga kan lo me